Namakuru ni impanuka ikomeye cyane nkuko muri kubibona kuri screen zanyu. Turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026 mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Imodoka ya minibus yagonganye n'ikamyo hapfa abagenzi 9 bose, abandi 12 barakomereka. Abantu 9 muri 21 bari muri iyi minibus itwara abagenzi basize ubuzima muri iyi mpanuka y'imodoka itwara abagenzi yagonganye n'ikamyo yo mu bwoko bwa Jackman mu murenge wa Musambira angaha ni mu karere ka Kamonyi kuri iki cyumweru tariki ya 19 Nyakanga 2026 agana isaha y'isa sita n'igice z'amanywa. Ugeze angaha ari ubwa mbere ku muyoboro wacu, reba neza ijambo subscribe, ufungure like, share na comment, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'ibigano tugenda tubagezaho umunsi kundi. Iyi manuka yabaye ubwo ikamyo yavaga mu karere ka Muhanga yagonganaga n'imodoka itwara abagenzi ya minibus izwi nka Twegerane, yayiturutse mu cyerekezo cya Kigali. Muri iyo modoka itwara abagenzi harimo abantu 21 aho 9 bahise basiga ubuzima mu gihe abandi bakomeretse bikomeye. Abaturage bari hafi yaho impanuka yabereye bavuze ko ikamyo yamanukaga ifite umuvuduko mwinshi, bakeka ko ishobora kuba yari yabuze feri. Bavuga ko kandi Twegerane yanyuze ku modoka yari ihagaze ku ruhande rw'umuhanda kubera ikibazo cy'amazi, hanyuma ihita igongana n'iyo kamyo yamanukaga. Umwe mu batangabuhamya Mbonyumwami Hassan yagize ati ko umushoferi wa Twegerane yahise aca mu kirahure cy'imbere akagwa muri kaburimbo ahita apfa. Ati twirutse dutabara dusanga abantu benshi bapfuye, abandi barakomeretse barimo gutabaza, hari n'abapfiriye mu maboko. Hari n'umukecuru nakuyemo ngo mutabare, ahita ambwira ati reka kuntabara kuko ndapfa. Akimara kubivuga ahita apfa. Undi muturage witwa Mukamfashijweho Solange yavuze ko yabonye ikamyo imanuka ku muvuduko udasanzwe mbere yo kugongana na Twegerane. Ati twageze aho impanuka yabereye dusanga imodoka yashwanyaguritse, abantu bamwe bapfuye abandi barakomeretse bikomeye, hari n'uwajyanywe kwa muganga umutwe wangiritse cyane. Byari ibintu bibabaje cyane. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Sylvain yemeje aya makuru, avuga ko inzego zitandukanye zahise zitabara zikimara kumenya iby'iyi mpanuka. Yagize ati kugeza ubu abantu bamaze kwitaba Imana ni 9, turihanganisha imiryango yabuze ababo kandi dukomeje gukurikirana ubuzima bw'abakomerekeye muri iyi mpanuka. Impanuka yatewe n'ikamyo yavaga i Muhanga igonga imodoka itwara abagenzi, bituma abantu benshi bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Ni inkuru ibabaje cyane kubura abantu bangana gutya. Yakomeje asaba abakoresha umuhanda kurushaho kubahiriza amategeko y'umuhanda no kwitwararika kugira ngo hirindwe impanuka zikomeje guhitana ubuzima bw'abaturage. Avuga ko mu bantu 21 bari muri iyi minibus harimo abakuru 19 n'abana 2. Ikamyo harimo abantu 2 aho umushoferi wayo yakomeretse ku kuguru. Abakomeretse bajyanywe kuvurirwa mu bitaro bitandukanye birimo ibitaro bya Kanombe, ibitaro bya Kabgayi, ibitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali CHUK ndetse n'ibitaro bya Remera Rukoma aho bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Byari byo dukomeze kubana mu makuru yacu ari imbere, ariko by'umwihariko twihanganisha imiryango yose yaburiye ababo muri iyi manuka. Ni muhumure ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we.
nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Reka basoreshe ijambo riboneka muri Luka 12 murongo wa 43 kugeza kuri 45 gutyo. Aravuga ngo nuko muhore mukenye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja agarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko naza azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Namwe mumenye yuko iyaba nyirinzu yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mu yandi magambo, naho Yesu yatinda urupfu rwo ntago rutinze.